Predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Romanijska vrela Ljubomir Radović kaže da društvo okuplja oko 160 članova raspoređenih u 3 grupe i dodaje da su do sada učestvovali na smotrama folklora u Češkoj, Grčkoj, Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Za Kulturno-umjetničko društvo na čijem je on čelu kaže da njeguju izvornu pjesmu. Jer mi, pored naše Kulturno-umjetničkog društva Romanijska vrela, znači koga čine mahom učenici ove škole, zatim učenici srednje škole i studenti, znači sve naši bivši đaci, imamo i 2 etno grupe sa ovih naših prostora, znači sa prostora mjesne zajednice Mokro, to je etno grupa, muška grupa Romanija i ženska pjevačka grupa Starina Novak. Znači cilj nam je da očuvamo tradiciju, kulturu, običaj ovih prostora, naravno i šire, da ih njegujemo, jednostavno da znamo gdje smo, šta smo, odakle smo i da sačuvamo svoj identitet. Vođa izvorne muške pjevačke grupe Romanija Kojo Vučičević kaže da se nakon 8 godina na neki način smatraju i osnivačima Kulturno-umjetničkog društva Romanijska vrela. Nas u ovoj grupi ima 8 članova i tako da odamo svugdje, družimo se i evo vidite sami koliko nam je sad kolega došlo sa strane ovih grupa da nam uzvrate, ali mi smo bili na njihovim tamo krajevima i mjestima gdje se održavala pjesma sa ovih prostora. Borka Ždrale iz Kulturno-umjetničkog društva Vojkovići kaže da za Sabor srpskog pjevanja koji se održava prvog vikenda u oktobru pripremaju nešto novo. To su pjesme iz moga vremena. Kad sam ja djevojka bila od svojih sestara, nasledila od svoje majke, od svojih tetke, od svojih sestara, starije. Te pjesme sam sve stoji stari vremena pjesme i volim da ih obnavljam i prosto se uživim. Kad te pjesme pjevam, povrate me u mladost moju. Osim Kulturno-umjetničkog društva Romanijska vrela, koji su se na koncertu predstavili sa 2 koreografije, u programu su učestvovale pjevačke grupe, narodni pjevači i guslari.